Berdi. Aytçı ölüam kessin ber. O uaktın kengirelebi. Mana Kengireler nime oltat? Kazayam garıldı. Şunu söyletme özüm. Nefes alayım deyim. Şeyde bulam ağlama. Da. Ne keltiresin da. Mendeyam суроо бар да. Сага анандай акылман сөздөр кантип келет айтчы. Ушу неме кылып отурганыңда келет экен, а? Оокат жеп атканыңда келет экен. Yok просто atın kime de atın şunday sklerozrakmın atın baştan aytkendi de. Атым Алтынай, Тилля. Altınay kozu men bayakı jeri bar go mıjı degen jeri bar bilesin mi? Ofis. Onun jagına mıjı şette nasti taşaymın dağı nasti taşap turup. Şerge kirip yarım saatтай oturgan anan ideyalar şunday kelet şetten çıgaram men video çıgardım mına akkauntıma. Oturasыңбы? Оякта шайтандар көп тыпыратып кетет. Оякка киргенде тез чыккан аракет кылып жүргүн. Yok başına şapke kiyip alsan. Менден акырым ошо жакта келди бирок. WhatsApp'tan ортагыма жазып скриншот кылдым дагы удалить этип коюп чыгып тетрадка көчүрүп анан айтып койдум дагы. Видео кылып. Yok başına Altınay başına şapke kiyip alsan hiç bela boyut oturuver. Yarım saat men kede ideya keve kalsa 1 saat ama oturuşka tura kelet maga. Сага именно ошол жакта келет экен да. Şu yakta kelet. Şu особо ideyalardı şu yaktan alam. Anan. Молодец. Barudağı surolu. Жок, элестетип кеттим да Кудай берди. Ушул нерсе ташап алып отурганыңды. Ova şu bu köpçülük oşent oylanat. Mette 51 adam oturat. Ama joğunan sura. O şu основной ideyalarda o şakta oylaşat köpçülüğü. Жалган беркекесин айтып келе. Солдо мынантип иштеп отурганымда келет идея. Кеч жатып алып келет. Оокат жеп атып келет. Ушу өмүрүмдө биринчи жолу ошол жакта келдим ана акыркы ырым. Өзүмдөн өзүм эле билбейм, жазып таштадым да. Жакшы эле болду бирок, майли зор чыкты некин. Өзүмө ham жакты. Өзүмө ham жакты. Жайлар. Молодец ама. Некен ушундай нерсе деп акыры келипсиң а? Ötkönde efiringe kelip rasa жаздым. Özüm berka 31 balamin подписчиги менен kelip oşo аккаунтумда жаздым. Кош бойсун. Мен сени тааныбаймын да, тууган келгенде сәл мен алеги сени аллергия кылчумун десең билет эдим да, анан кошот дем. Yok men senin alergiya kılışımı bilmedim de oşo bilbeyt edem. Senin moga alergiyan var ekendigini kayaktan bileyin men Vanga emesmin da kozu. Tamasha. Oşo anan oşentip жазбай koydun ele anan keyin tarınıp çip kettim densoluğun suradım. Aligi adamların yaman tez жазатken bir pastele SMS'im öydög ötüp ketet, kayra жазам dagı öydög ötüp ketet. Anan ketip kaldım ele. Рахмат, бирок чындап эле таанышкандан өтө кубанычта болдум, Ошондойам битте карап койсом болот экен эди, ошондо. Şo просто bayakı boş emes edin da bayak onu katta nauşniyin kulağına tagып alıp yaman köp zakaz alıp attın da. Anan okup attın ança munça okup attın kede okubay koyup attın. Тилектерим тандап алып туруп анан звонок кылбайт да, бул звонок кылат дагы катыныга мен айттым, сен неме жейт эдиң дейт. Анан катын айтканды мага айтып келет, ону энди уруп коюп отурсаң, пулуну сурасаң, азыр токтоп тур, мен катынымдан сурайын кандай төлөйсүң. Бул жаман подкаблук болуп бүтүп тур бул жумбаштардын эрлери. Только катынды угат экен. Bizde yamile şonday olup kaldık kozu. Bizde yamile şo. Bizde onça erkekler var. Bizde onça malçak женщина дегендер бар. Коёндайдыр. Ya bizde yamile paşta şonday ele bolup ketти em bar oy ilgeri bolgon edi kozu hazır yok onday. Yok men ali katınım yok uylenilek men boydok mu nali? Seni izlep jürem da jindi.
Ana şonu rese zor aytdың da, süйлöp жүрүп өлүp кетебиz экөөбүзчү. Yo, Enda şu molchat degen. Yo, neme Altınay? Neme kılıp hazır körtasın men особо mon TikTok'ta karasang sen men yıllar jarıp atat. Ekөөz bop ketsek kozu. Sen maga tiysең, men saga үйлөнсөм. Ekөөz birgelikte jarsak nime deysin? Mende ham yomon köp ideya. Kuday berdi. Mende ham ideya rasa köp. Sen aytmakçı aniyakta rasa zor ideyalar kilet mangayam. Sen toktat. Men alam, sen tiyesin debey tur. Birinci çığa vereyik, anan oyağını köröz. Mayli kanday deysin. Sen birinci mağa taksist bolsam kelip bitte marojna ap ke. Altı şeje bulup kettiniz. Bir deyt kandaysın Nuri, жақсысың? Прямой жомок айтып. Угатасың ба Кудай берди? Майлым. Ооба козу угутам. Айта бер. Шо bitte marojnаны алып ке bir күн. Экөөз bir күн bitte мындай габирип көрөйүк. Анан көрөбүз. Mayli kozu, onda şenteyli men uyga barıp juunup taranıp bir gün sen jaka ötüp barayın ha. Özü ham uyga bir haftadan beri barbayım degen. Күндүз. Жума күнү мага выходной эртеден кийин. Мана көйнөгүмдү жаттап ал. Кудай берди, жигер. Мана şu көйнөктү болом. Boldu. Sen jаттап алдың. Yok, sen tanıymını, men köpten beri küzötüp жүрөм seni. Sırttan süyüp жүрөм. Серьезно? Ya, конечно. Sen süybey kal. Aşa просто men oşent oylayım da. Yok. Kuday berdi. Süyöm dep жүрүp анан кийин үйлөнүп алып 1-2 бала алып болгондон кийин жайладым деп кетип калат. Ya yok, bayakındaydı Altınay, bayakı teң menen tesek kawa men degende men teңimi taptım, bar hem özüňe kaptap al degenminde, bayakı teң men degende blogerler bar go, 50 000 подписчиги bolsa je 100 000 подписчиги bolsa al maga жазбайт da Altınay, şunu bilesin be. Ушундай да, ошого сенин просто подписчигиң көбүрөөк деп эле духум жетпей жүрөт эди, анан сен яман көп да подписчигиң, ошого алиги баары бир какой-то курс жандырат да, сен алиги мен онтип ойлобойм эми негизи ошондой да, кыздар эфирге чыкканда дагы билесиңби, кыздарды пайкабайсың билбейм, как будто баягы кыздар прямой эфирге чыкканда телевиденияда отурганда мындай какой-то башкача bir bela жанып калат да, мындай курс кичинерээк көтөрүлүп калабы дейм, билбей жүрөм да ушул элге. O nerselerde aralashtıba. Мен подписчигим барбы, көппү, кемби, видеом чыгып атабы, жокпу. Мен şu кандай Алтынай болсом, ana şonдай Алтынай бойдон өлгүм келет туган. Şonday болуш керек. Мен ham шундай кыз издеп жүрөм да, алиги жок болуп атат да, ондай, мындай алиги баары бир көрдөс, яман катта болуп атат да, көп кыздардачы. Ошого чейин издеп 30га чыгып кеттим да ошечи. Ошо козу. Бечара, раса кыйын болуп тур. Бечара деген тирик. Мен ичим ачып кетет, жүрөктөрүмдү оорутпагандай. Tizik. Allah des. Ошого көп Кудай берди. Болем гүлдү алып келем дейт. Yok, пятница күнү 5-жума күнү жолугабыз дедик. Азыр иштеген да. İşte kıl tuğan deydi. Cuma günü men rasta uykunu pışırayın. Anam başımda juup alıp mana şu köynөгүмдү kiyip çıgam. O şent men ham uyga barıp baş saçımı juup taranıp son boluptu. Ya nime deyin de otat edem ha? Ya men o cuma namazga ötüp, ana cuma namazdan anan dalşı barayın ha, janыңа bola bereби? Mayli, болот. Meni кара, sen неге ондой gaптарды айтып таштадың мага? Кандай gaптарды? Sen özü сүйлөгөнүң мындай сәл несерьезныйраак баласың да, майли. Келчи битте көрөйүн кандай экенин. Yok, серьезный эле сүйлөп атам, просто айткан да, бул факт да, козу. Али көп кыздар азыр ошондой болуп калды да, баары коркот экенсиң да нарактан. Кудай берди жуунам эле дейт, ачып кеткен окшойсуң, айтпа сасып кудаш келтиресиң да дейт. Баары ушерде жүрөт. Эме неме дейин деп атат элем. Ошо баары ошон үчүн чочуймун да, ошого сага жаза албадым, өз сырттан сүйүп жүрөм сени.
Ошо. Жайларың. Азыр бирөө поделиться кылган экен, шундай кирсем отурган экенсиң, пешенеме шундай экөө чип кеттилер, анан кийин кошо экен, кошпой экен, кош өлүп кетсин деп жаздым эде да. Анан жакшы коштум. Кошпой коебу деп кыжалат болуп. Ушу көптөн бери кошула албайм сага. Гапты ham tagidan alot ekansiň lekin. Ошо жок. Жок. Ошондой. Элен деген братан жаман прикольныйсызда, күлөрүңлөрүң угуп коёт баткен литтейт. Охо, жам подписчиктерим жаман тез эмес жазышат экен. Жинди дебей, тириктейт, мен жандарым активный, мен жандарым. Молодец. Я, буга тең келе албайм. Отурушты карасаң, бу туруп жарат да, бу. Бирок действительно турушун көрсөм күлөрөм да мен. Менимби? Ырды окугандарды айтып берейинби? Бирокчу действительно Козу Алтынай жаман серьезный болуп, жаман сонун окуйсуң да. Серьезный окуш керек да, о. Onun içinde kança mehnet var ey. Onun içinde kança o küle verip o Katya'nı tükte verip tükte alam küle verip koy серьезно tartış gerek de atıp şöyle atıp zorga tartabız biz. O Katyaga uşunu surayın dep Katyaga özüň üretip koyasyň ошолорду же Katya özü эле билип жүрөр ошондойларды кылып. Özü эле билип жүрөр. Men короче мынтип айтам да, men азыр bitте ыр жаздым, коюп алып окуйм дейм. Sen аркамда эмне болсоң ошо келдирей бер деп коем. Өз келдирей берет ал. Мага бирок бардык видеода жагат, Катя өзүмө дагы жагат. Бул биринчи видеодогу вообще жагат, шыпыргы менен эшикке барып жабыш алган жери бар го. Эшикке барып жабыш алып. Баягысыны көрдүм, ошо столду бир теп сындырып койду эле, өзүң күлүп берип токтоп калды го видеоң. Айттым го, бая ошону зорго көрдүм чыдап деп. Ey, men bir bele aytayınbı? Bir nerseni moynuma alayınbı? Ayt ölübem ketsin. Senin golusuna birөө video takkan ekenle de. Şoğa kirip men kommentariy жазып koygum desең. Ne dep debeysinби? Ayt. Şu balanın ünü вообще жакпайт, бирок укпайын десем дагы чыга берет даректен деп жазып койгом. Худай берди, башта дейсиң, ырдап баштаганда дейт. Men ança ırdabam turam. Haligi men эми көрөсүң, haligi эфириме кокустан илдешип калсаң, мен өзүм аккаунтум мен сени издеп тауып тамадасыңбы де жок, мен эч кандай талантым жок. Жөн эле мана Алтынай экөөбүз, Алтынаям келдиреп эле TikTok'ты кийип алды го. Мен эмеле галжың сүйлөп эле кийип алгам TikTok'ты. Ошондой тамада талантыбыз жок. Мана моям ич белен окуган эмес, могу иштекени. Жөн эле айылдан Россияга келген, мен ам Россияга келгем, Алтынай экөөбүз окшошпуз. Россияга келдим, Яндекс таксиде иштейм. Мана шеттен сәл кичи адашып кеттим, токто. Мен Россияга келгенден мурда Бишкекке ham келгенмин. Кудаш битта эсчи дейт. Уху, жалаң. Бул жанакы жайлардымы деген уху. Ошо алигиндай көпчүлүк таланттар ушу Россияда жүрөбүз да, турап Алтынай айтма элге. Мына бала жайлар. Ошентип жүрөбүз. Пожалуйста, магазин. Ой, бир шиңгилдейт Алтынай де. Мен эрде ырдасам эч ким калбай калат, азыр 223 адам бар экен. Келени бир келтирип бер. Кудай берген, сен Москвадасыңбы дейт. Ооба, уху, жалаң, Кудай берген. Алтынай деп жазгылачы, Кудай берген дебей. Алтынай деп жазгыла. Жок, ондой көтөрүлбөй туру, сени дыхат кылбайык деп айтып атат да. Сен энди бейман болуп кетесиң. О, жаныңда ким бар? Балаям барбы? Бул пул тапшырганы келди. Мен бүгүн кассадамын да. Надел кылдым муну. Терпеть не можешь домой по пути? Кудаш болуп кетти дейт. Айтпагыла, эми Кудай эмес, Курай окусаң дейт.
Dikkat деген ne? O nime deyin de ota dedim. Ha Altınay bitta suroğum var sağa erkekçe cevap ver. Aldasam koşnam uyu ölüp koşnam uyu kuyup ketsin dep cevap ver maga. Jigitin barı yok mu? Кудаш, мен любой суроого дайыма әзилдәшсәм һәм эркекче жооп берем. Айта бер. Şent. Jigitin barı? Yok ha? Ayt canыңан. Men maga bayram bugün. Духы жетпей атат мага. Bol men duxum jete judayam mazza işteytken bugün настроением 5 boldu ama. Действительно men bop kettim bir olsa. Haligi men bayaqını bilip kaldım Altınay haligi ушундай söz var bilesingbi? Öte kattуу sүйүp kalsang biröөнü jek көрүp kalasың tez. A öte biröөнü jek көрүp kalsang sүйүp kalasың. Men öte jek көрүp kalgansın da sүйүp kaldың ha bir bolsa ha? Jelmagыз sen meni жек көрөт экенсиң эле. Эмне келдиң дейм да онда. Каяктагы гәбимди айтып мага. Сүйөм деп. Yok senam içinde bir dert boğondur. Şu bala kayakta eken, şu bala köngülge tura geldi dep. Ben videolar jakpasa. Кудаш, мен сени көргөндө эле өткөрүп таштайт элем. Аллергия мына дагы чыгып Yo bari köpçülüğü pot bergisi kebet da şunday. Mayli деп коюп сүйүнүп дәмин басылып Altınay kozu uksan. Keçe bitta video çıkardım da şu Ali köpçülük adam meni köre elbeyt da birok mendey bolgusu kelişet da şunday da. Менде ham ондай көп. Hiç дыхат баба. Duhun jetse ap ketçi deyt. Ap ketemele. Mana piyatnisa günü kuda kalasa joluga oz. Bitta marojna beremin. Marojna ap ke dedi o bit. Şoda o kettesini surap oturamбы? Marojna. Marojna жетет. Anan bitta gülam alıp olayın ha. Gül kurgap kalat dep yaman köresin mi? Bitta kızga barsam. Pazar paypağımды çıgarıp gül ap kebe manga jakpayt gül ap kegenler. Onu kötörüp ketiş kança şermende elestir. Şo menam ötkönde bitta kızga gül abardım ede deseng. Bunu kurgap gül avayla koyboyuz bu şonu dediler anan. İyi. Bari gül kurup kalsayam bari yaxşı bu 100 rublgele aldım bitta roza aldım ele. Haligi köng desem gül koyup siz dedi de anan yo bop Gülde tuğan günüme beresin Kudaş bir aydan keyin tuğan günüm. Hiç dikkat baba. Gül bere turgan günde var. Dikkat. Boptu. Yaxşıken kaçan tuğan günün? Anan aytam. Boldu. Eme WhatsApp nomerini mınday Pabratski ile beresin de jaligi yok dep berelben deysin be. Men köp kızdı nomerini sorasam bermeyt da kozum sen beri öresin be. Pabratski emes jönamele berem WhatsApp nomerde. Jönele berem. WhatsApp nomerini bersen Şahtan aytasın kaçan tuğulasın, qayerде tososun. Anan nime barayın. Men barına çıkandı balasını kadarka kılam sağa. Instagramda jaz. Instagramga kirbem kozum men. Menim maga WhatsApp nomerini bersen süйлöşem sen men. Men sana подписка emesmin WhatsApp nomerim kayıt berem men sana. Подписка bol? Bolboyt. Efirden bolboyt. Ona ıldıyda süretim turat oşondan ele bolsang bolat Mayli ölürüm ketsin ke. Anam подписка taşlap koyam. Gengire vesine çık kovarsın. Sağa olgon suyum öçüp kovarsın. Etiyat kıl boppu. Şu efirde suyu küyü dep tantıray bergenler вообще jakpayt ede de Kudaş jakpay bartasın jönüle oturçu jeger senden suranç. Suyu püyü dey berbe. Bu öte en несерьезный adamlar şuntip gayret özüç. Yok Bilbey bedem. Endi bilip al. Alo. Mayli zakasını alıp olayverçi. Взять? Кому? Вам только? Давайте сейчас. Şova deseng deyt ana sağa. Yok nime Altınay şunday nerselerdi dagı maga üretişin kerek boltat da men Ben sana özüne sapık nerseni üretиш kerek eken ey.
Анияка келип ыр жазбай деп үйрөтүш керек экен. Извиняюсь. Кудай деп. Түзүк. Канчага чейин иштейсиң, Козу? Делай, брат дейт. Болду. Не деле, склерозсуң, чын эле тез эле картайыпсың. Сен бая айттың, мен сага 12-ге чейин иштейм дедим. 12-ге чейин. Түнү 12-ге чейин ба? Же күндүзүбү? Эките 12 болот да, түнү 12 болот, күндүзү 12 болот да. Ана ошо күндүзгүдөн түнкүгө чейин да беле. Түнү 12-ден күндүзгү 12-ге чейинби же күндүзгү 12-ден түнгү 12-ге чейинби? Жок, күндүзгүдөн түнкүгө чейин эле болду. Анан түнкүдөн күндүзгүгө чейин демелем дагы, күндүзгүдөн түнкүгө чейин дагы ишке келем. Номар чекпе дейт, туханең билип калыптыр. Сигарет чеккеним жок, жөлүп отурам. Номар дейт. Вы делали? Зятя делала? Онлайн есть? Сколько? Сиңдим дейт, эже. Алтынай, каякта жашайсың ошондо? Олорду ям, аны ошо WhatsApp'тан айтсам болобу? Mayli, o'lib ketsin. Onu ham aytib. Onda kızım, sen geldiren şifretli sözlerde hem de suray bir etkensin diye öyle. Öğretem sana seni adam bolat okşayıp, adam kılat okşaymış seni. O şönçe, oşo onu apamam yaman көп айтат мага. Hiç эле адам болбойсуң сен. Элди балдарын кара тың. Сен жүрөсүң дагы деле шалпиып, бир өзүңө карасаң болот эде дейт. Апа, мен жүрүшүм шу, аракет кылутам. Deyim içem boyut. Kıyla hareket kıldım boyut attı. Rezultat yok. Şu acayip emez sen onda översen. Mayli. Bir sira stol alып барып ремонт кылып кайра чыгарып коем. Şu kандай inim de жақшы ушул kız карайт эми дейт. Ошондой кылат. Bir olsa jayladım mı bop ketти. Jayladım mı mындан buyaka sөгүнбөйт. Оңолот. Мындан бuyaka jayladım mı оңолот. TikTok'a yaxшы videolardı çıgarat эми. 1150 на металл. Бүгүн өкүртөй. Всё? Ты ЗП не берешь, да, Соф? Не oldu men жоктон не oldu? Жок. O neme? Seni jaylayт дейт. Башкам жок. Nime? Özbekçe söylöçü. Nime? Altınay? Sende ham judayam көп экен, negatifçiler ham. Sende ham yomon көп экен, negatifçiler. Жок, менде кем эмес. Сен келдиң, сен аркаңдан келдиң. Yok, men bayattan beri карап отурам, жерде yomon көп SMS өтүп атат да. Sen arkamdan kelgендер болсо керек. Ne olsa men виноват эми, а? Конечно. Sen Алтынайга жакпай калдың бир болсо дейт. Ya yok. Жактанчы мээде эфирде. Жош чыгар берет эде. Жок, сөзүң жаңырбай турган кылып коембу? Козу мен мага эсличе эме кылтат элем да, бая эфирде бирөөнүн эфирине кирип ырдап бериң дедилер. Бир сиңил ырдап бердим эде да. Калба адамды уят кылып дейт. Я жок, уктабайм. Ошого бирөөгө ырдап берип, мага машинанын эмесиге улап албасам ырдай албайм да мен. Ошого ырда дейт. Да. Не надо ничего. Делайте, что хотите. Өчүч менин үнүмдү жаңыртып. Туруптар азыр өчүрөм. Не эле кылдың? Болду, өчтү энди. Өчтү. Кудайга шүгүр. Не эле ушундай фокустарыңан бар беде? Жайладымбы дейт. Жок, просто магнитофонго улап алам деп атам. Мен ырдабам турам, сен ырым уга элексиң, эми угасың. Мен эми ырдап берем, мен жинди ырдайм да мен.
Mayli, Judayam shu morojna menен kelip bitta ырдап берсең жакшы болот. Shu morojna менен келгениңди ырдап бер. ошентем, Же азыр ырдайсыңбы? Яныңда азыр ырдап берейин дейм. Мээрде мен ырдасам адам азайып кетет да. Анан мен кирип чыгышыма туура келет да, кайтып кошосуңбу? Ырдап берейинби бир сиңгил сен үчүн, а? Mayli, өлөм кетсин, bitta keltirчике. Азыр келем, азыр кошосуң. Ырда дейт, азыр кайра запрос жиберем деди. Сен виноват болбой. Не дейт? Сен виноват болбой, катта халам виноват болобу дейт. Ырдап берет экен азыр, ооба Алтынай агайып алып барса. Албабыл кудаш кайда? Албабыл кудай тири бар экен дейт. Ырда көз калдырык дейт. Мен ойлогон жок элем бул бала менин эфириме кошулат экен деп. Үндөрү аябай, сүйлөгөн сөздөрү TikTok'та аябай популярный го. Чын эле. Сен кайсыл жактын кызы болосуңар? Мен Баткен областына караштуу Лелек районунан болом. Инстаграмда ким деп катталгансың? Инстаграмда дагы ушул эле никте отурам, туугандар. Так. Каякта жүрөсүң? Ойбай, биякта бул запростор дагы көбөйүп кетиптир го. Ооба, популярный үнү TikTok'то дейт. Сенем менем деп жайлап сүйлөп атасыңар го өзбек тилинде Баткен.